Yo, Assalamualaikum guys, and welcome back to Oddity Outside. So hari ni kita special guys. Kita nak pergi tengok konsert Jiwa Kacau. So jom follow us on this rock and roll journey. Let's go. Konsert ni, you excited nak tengok siapa? White Day Band, of course. Okay, so sekarang kita kena jalan all the way sampai ke main entrance. Pasal parking yang dekat-dekat semua dah tak ada.